Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Sembut mendirang bak ke jelau bak Sniawbhalang dhar Ubalong ru MLA juga Nartiang Constituency hakalai potrik unai wing arajar posau ulabu mau nongrim na kebentawan sedang pentrei yaki Surok belamang pisa shispa Klur hapok ke Nartiang Constituency berkunjuk ru iki kampenroi hapok ke Shnong wa ejer ling bakatan tourism kebela kenjo al Klur tingka Haga diga jingalang bu mau nongrim lepenya du Superintendent Engineer Jongkatran PWD Road Juai Circle uba MK Karnayor ringkat gejinan lang ju MLA ke Juai Constituency ba wailat miki shela UMLA jaga umroi Constituency ba daman ba lamre UCM jaga GHADC ba Thombor Shiwan Chief Engineer Katran PWD Road uba D Langstang Superintendent Engineer Katran Tourism uba M Marbanyang KMDC ke GHADC ki officer ki noiram Shnong ba ki no Shnong Haga diga juk gesngi ba Sniawbhalang la pelat pat ba jika kali ambulans na kebentawan pendenkam deka Multi Sports Complex Management Development Society YJR. Hausau tu ihawan kamu ni projek emle peri yang pibo ibu ngile bu penman ni program hai ni thau na. O penman hai ni thau chaklo to meaning. With request the request in the society waton penman hai ni thau hai jo ipo le man kamu advertise ya ni tourism sport ko daw e bertuji mestem gawi na kachnong wa ajar gawi to ka main project wato kani spa Klur to kani to ko 100 kilometer praspa hawanin to umlinyo kani ya kani project wato chani ga thani kani to kani ga thau how January to complete ga man kam spa preng man de chara u pai piga jan Ite daw penman ini. Tegijing mood, mamuda mood wari hawa ang gawal ki project dan jubo munong rimba ini. Handai lada bo munong rim man ki project dan hakon usi ngam yo ul kre lki ap chong bo munong rimba. Handai cisin du penman kam ni program em gijing mood halandet waki pai ba yo tip ki yo sngau thu ki yo tip ki gijing mood hawa bo kam ni program. Kono kong kwa highlight kajak uklam rap slam mentu kan mo do arajar fra man kau emeliu nekong yo ni kathai hati por ye konusi man gawini konusi sa den pa tajo ido thia e ngapun ngai man emeliu nga ong tip yum de job ka tahu kamu nule yi ma miu kure mai kamakwa ayu ang no di kam yung kam tam handai ge pelayung won jerong urlong gilam urlong borok le Nyau power percent to orlo. Hai tu por sandali islam ka first time job kre dukan yu Surok bai. Demi week te nong gi pai ba keno penjob ngau saru nu emele yu ito emele kre Surok nong gi. Handanya kam lidar yo pinga pai o em kam tu le sa. Chubu mentul nga e gan ni tourism sport ni ada member Surok di ulai pi. Mod keruto is top priority. Hai tu por emi prapa kunde pa tu ligi chnong yo Surok kam kunde tu ligi chnong sam sorong khonan ni hadon ni gisi to hakon si yo nga to all village are connected by blacktop road deb metes ski ndo arjar pra hado arjar khalle do khat pra ter deb so deb lu hakon si ngi the man well connected highway to road sector Perkan no kamu nule wan. Yus kiat bon kinong rep yung ita. Emi kesap urep jo urep jeb. Upmi kebab miku. Handai kejing tu di kita omlek lutis tahu rep ki. Hai ti por em gong ngala lu meleka ubet om sara asrok sesung yo ki sesung spok klu citai na. Handai kejing mut yo nga hapok chong debiang kwa ora ci tahu rep pi. Hai tahu rep li manaj sistem yo rep bikat ar manaj sistem. Yo ku go yo gekot. Yo ku ke yo ngakot. Cemani te man like Surok kelenj tahu yang tension ni kam kecil wa ajerwan. Wa karo pernah ya busi nyilek kenia bem yo tahu bo parking. Percango pos pa martem ilek kan ya kado pernah parking kan we tahu ko farm lam du ciam ni de block bike.
hon bayar tak udah ku grip ke yang dalai ke lut borok bayar hek ke yau ta kadu hek ke yau duk thiai kam ke chong jar kamu nule te penman yau arsin setiau wa ke yau pekat lam bakla wong yo rob hek ke dai ke thin da man lo ka man gani teman-teman ke yau arsin setiau to ki ujo ka ma yo ke san jar setiau yo ki niau jar setiau ku ekonomi yo i ki ujo ai yung wai nyau spa chmai ku khndi spa chmai wan do man yau ke arsin setiau ite ying yo jangai yo nga kamon pun ku ya kaya okot ke yong pi semo perchang ora ki skim ki jat yang bai ba skim blong yu sao si o yo wan lai ka thalas ken blong hei thau dep kam do chtiaw lim na lam dep to de jong la nyo to ban khndi pau chong ha ka jo go blong kam tam ga jwa ko nu si ye ka te la postmortem mo pial ra mo kana ge melis skim par wara la la de smooth functioning mem go da man ga ju no no i pai ba tip kam nu le na yo i thau lu san kot ki minit hab yang yo video ndru kunta amam to de jo ba ba ya ka do kam te ra sa wi ge blok na tiang yo suk ki pai ba ke nga hei thau dep kam chtiaw li sing de dep nai tewan yo gni ki than area Nartiang de bon sduk ko to sduk ko dekat sduk ko lusia suk ko brukang brukundau demi awam yiri pri ko mulong house of control create sa wi police station Nartiang ne benda control ki crime si kita ko kondusi yongi dep ne tewan yo de boni kena ke in go de ku ke sport ami ke sap ami ke talent handai mem ke lat nyo ke medan go ba wan ra ke international stadium yo lai pu de rock so lai human camp ki wan ga hayu nyo pim du bulai polo kar ka man kan ni ite to jing yo jing ayo nga poi wan ke surok de biang ke blok de biang ke sport de biang you le emite woro reclaim kumba mumbi dauman incomplete standard life of living hapo khndi pha tu ligi sinong to yo nga to kon si ko yo no kong chi spa nya pha Klur e kumba mumbi ketela de ya kon si yo nga dep nai tewan mom pai do ke Nartiang khenjo chajwai go to kon su ma wai lat hite le ka jo wan ra ne kong do e complex yo tourism to hiti ha thalas kenya ini te yi bi bo kum sa thu chanong kondong yo khiu ameliu ra kamuni kenja turis kamuni kenja kamuni festival na yo bi bon go jo klam start go jo klam kulmar po social media ile pelut ke sarkar klam kam ke turis ya kini nong tem nong pot war kwa du tulop dengan na ke sarkar ke lele kam jule bakala ko klam berkat ngau khanai pi kamu nuksa ko kientam lembaga cherry blossom orang de man kini ketiau warok ko bertari tidur ka makali hado ni kayi kita kisilong mna ko dara kado ekon kayi kya ka kisilong mna ko de yura kata ka boni emna kenoi woni wotung wotte bo kra into tung mutu khai pi mustat kani project ko ra kani play mukin ko dawra to ko dara ko dawra jo ko surok muru Shna mentu yo kambi pun makawinem to kamte debo ke project ni matapok ke san sistem ura ini kam hapo ars pak Klur hawanin yo develop so ini yo develop sing nakong daw le ke master plan ke sangwa ajari ke tawar ko prapa ka hawanin haiwanu loki di ke taw chongkam ni ke taw festival portion haiwanu loki di ke parking le kenia haiwan boy ke civic amenities ke thaulai milai mi badong dam suma dong tung manem kami hagawan mentau boy ke resort ya open bay ke wan guna jengai dari plan ni sa li loke di lan hini wan ke resort wan ke dukan ke dukro ke pak tipiu dia yo nong ginong kamai keri yo nong ginong dai beti dai kwai yo nong ginong bakoi pak yo nong ginong sayung saisem yo nong ginong bo hotel bo guest house ni kathan kan mo ba ke tourism sector to is the best opportunity of kamu create employment whether direct or indirectly nga karo mano businessman
Hai por mana kau transport Mr. Hafsum Arja kat pran kong. Update joy kata ke cino pamlo. Hai tah tol gate kuru tu mini jarong kana inga kat won teli ki kari turis wawan sing cesora particularly ceselong. Hai ti por aja ka pra ki turis vehicle. Emi kami hajar spak pras spak teli hak cisni ko flow ko ti ceselong. Kain balan hajar itu rausan muto kawan dua emi biru hite. Emi liausan hajar mut. Intu mereka letak pelutang saja wi manggil kelusan pausis ili nak besar jadi intu dah le pausi mana kendi pakul cimenai intu dah kod arman kecil pak prakul ciajar prakul ciajar pelutam kecil senam kita tak ke tourism kita tak ke income kita tak ke one employment hayung pi hana em leaders em parti kum sau tu ongi yiplu ke sarkari ke tourism Hai poro formi government ho arajar katpra under the NPP-led governments. Gitu ki homestay ni gitu seorang gitu yung. Em gitu spak tali don ni. Nado arajar katpra hadu ni depo gitu katpra spak tam. Ke target ini ke government tak ucu uyara bekam san ajar li homestay lembaga subsidi scheme. Lalu perlu kita paulak sarkar ayo niaulak lambak la. Yo erap di konjungi. Hanem jual makalamete ang bigi sarkar mumpai. Hai poro cimkti ya ada kapra. Ke budget yung tourism department menjo palat ke kapra Klur disini mentok bakala. Kapra Klur le. Kata le bon memir kata le. Kar kau man kan itu minimum 1,000 crore plus. Ukwa khana sagawi pi ko sang suk do le man ke state ko kian tam with less resources. Ke sport department, ke sport sektor menjadi motif kami khalia trawan ke NPP government. Dan sekibi itu orang. Watang ke galeri ku cuma susana menjadi skim ke sarkar khalia ke yongi. No cimti kami ke NPP led government ho ada kat prasenin. Ke sport budget menduna ke kendis pak Klur minimum mendu ada kat prahadum ni. Segawi kuat khana bi record kenmu khana beteng colai cawan pi. Hapok cisnam tam. Kemekhalia madau man go ke win ke state India ko number 1 ko bondo ki artificial turf ka man kan ni. Istir uli ma lakh population ne. Wan to do ite the propose ka ni kata knowledge city hamo khanu ka tha orang thip sarkar nang ni kisne model. Ke football stadium ko he tam po India. Untuk hanot isle. Ko so pa jang capacity kat kam ko project ko so san spak Klur tam ko head India ko daule Muslim DPR is under process kamo mara wa jiskiat ngamo pai do kondusi yo ngala ikamra pai ni ba to gani kondusi peman ngaka mana do ni kesni de bona ko Nartiang ka bos ke jain te health district waro ini udah dang ye chong ngama da wa jiskiat dong ang yo manu chiven dier jar khat to pra ini jain tia khana nya won ni Surok hajan tia kurang sagap yo ine ang chomara ho makan yo yor aido to ka saipung area kate to daw sanction ga hangin ka financial ka ma ars pak Klur tam to irkat ivegi vitran ki sinong lembaga World Bank funded malumala hajan tia raman ga one of the best district in terms of road connectivity kat ka man ni de Google Maps de check ida pagi hanai mampai de ka hajan tia ang to kasihil ka on ga sur kurang saadin karena ni kor koman saadin po cuma dapat kata lo propose kami nyaus pak Klur. Kewi tak usah kanum tangar sera kata tak keburum yung ngai piwaro kam ke state udah juru tiang no paiki. Uai go beautiful road no tangar ro soraw well equipped road furniture uai. Kita le daw sanksiani. Yo kita melum mengaka road creativity derab yang ke gabam ke derab yang ke sport unsasa derab hoy. Karwa jar kat mana kau urban minister ko khana bi kon yung ngai ni. Jika tujuk sa urban minister to untuk nenong kendong. Dan nga to first time man ka urban minister ka tiny rural area. Kwa khana bi ka kubor ko ba dang det approve ka master plan ko new news yung Shillong area war ko kamu cilak akar square foot hawa haneng. Det approve ka master plan menta ka Shillong city. Janjuk chambi hola Shillong la je bi kamon timbi to ang bidarap suk ulane la ikor chachwai wasmat
banala ikor chaplis pajara kaji sket ka blok traffic problem kar ka man ka ni to de bisa ji wari ke da sedang krek ka man ni hak department ka ngau pa itu lembag urban affairs department u create ye new city ke new township ku da bo ke budget ka mchipa waja ku tengka kete to ni mentaka sansnan malai bi ka ni jemu khanu jemu deng UP Surok pada kerek ani. Sekretariat program sanction arli hajaku hapo arli menar ku tendari. Ke umbam umdi ne mentah ke cispa senam cakamat. Dedep sanction ni kat pras pak san pau Klur ke water combine scheme ni mentah ke new Shillong plus old Shillong ni mentah suki pai bak di ngak yopi. Hamu kanu dedep declare ta umang ke knowledge city ke thago pras pak ni awakar. Dau bui bonjat ki sektor ke health sektor lagajong sport sektor lagajong ke commercialized sektor lagajong ke dabu gani wotok ganin ke sektor wotok duka tiga hotel uwan ke 5-star invest ki the board lagi konsep nak Singapore model dari video po Singapore bi kata daw yo bi hapo sansnam daw orlong ite wara tegawi ta amgo klingai le kwa mera aforlin kam so ajer na. Good question. Biang ba? Ang wayo yung ngam yeto. Mayam gujo po USA. Boy dunah go po USA, United States of America. Ngaw sunam arjar. Nam kuno arjar arpau lam baklamri akam teru kumlay USA. Magviga state kong California ha San Francisco City. Layam kam jata gaviga tao. Takata ke Surok wocong lem go kandulen pralin itu pralin ini. Sekali ku cepaulen dang kang cebigi pi olai. Tekeli yo to driver ki gati cena bciti. Ong gani Surok ko cenai another tenlen uwai hadin cipaus nan. Nak kang talaya kata. Kita to ke visionary leader ong kita hagjuk ko kan ni. Tengah kuat lo le ke state yang ke district yang ke kondusi yang kuat uyo pi diu cutom kuat co clear cua iwan pat ila kam ke bam kamar yo de bolen butuh yo ko kemur tut butuh yo de bolen ko hari mem kuat awai mana yam pi kuat awai cua yam pi yo kon mu bidak ti ko ngabo kondusi yo nga takar wa kam te gani project ko propose knang ni mta ka sam kan ke play mukim daw yo bihadin sansnem daw one lisa ini ki Bombay ki Delhi ki Australia ki US Italy one ini they biga funa complete daw penen kami ki the office daga sel team yang ki tourism department advertise for ko khalia yo tibut ki beruga